Zašto da ulažemo u proklete, nezahvalne osobe? To znači ulažite bolje u sebe. To je ipak isplatljivije kako god skontate. Kupite sebi što god želite. Novi model, vrlo dobar. Vidi, boli glava. Jebi mater, isplati se. Minuta straha, ali gore. 16 jezika pričaju, to znači kupite sebi bolje počestite nekog nikad zahvalan, 100 puta poklonite nešto nikad zahvalni. Bila djevojka, bio drug, to znači u sebe ulažite, u školu, u ovu, ono, to znači jedan dan ćete vidjeti da će se isplatiti. Pozdravite od Čika